Kardom mana? Ardom. Kardom lakai RD Teron lo, nanti tum YouTube long search lo pelote alang amen tag long ji do pick on lo RD Teron pelotang te lun ki lun bihek pen saning hang pick lapen space long tapenan lun lo lasi pini abangke brush your teeth pupodi brush your teeth laso a video ka release po kilun ta la RD Teron si kilun lo kaca parjan ta RD Teron lo lasi non ka release po nilisi release ji RD Teron si nang hang Kardom mata kado yang ta Kardom. ni video ta lang lamoi pune Video talang lama. nang arta kan non Ya, kaki 4 years. oh 4 years ve lang a class ke Ya, nang class kan non di kelas ke nursery. oh nursery ve lang dei a school ke School ke Holy Kids Academy. Holy Kids Academy cho nên kado ka ve ta lang ik no napak lang ko de non ke LD long se to lo jo arlo dam po itu ke yo Karilis sampo dika, karilis sampo kado gawe jo, daksi bang lab lo, jo, oh, laga harmoni, laga ni besar yo RJ Gemini bang lo, jo Aryo, laga Manimka lo, laga Johnson lo, laso Lamarjan lo, ngat Yupi lo, editor lo, laga Christine lo, Sarmar de pabrik unung kelata, laga Ardia Sarbura lo, laga Sarpi lo mata Pai lo, labang ke, Ani lo, laga Ardi Binong lo. Matum kya profession ke nurse side kado beta yo nurse side seta pini jada LD long itu release long kita ngolok silang di mukrang bikin alang di besong masih dah mukrang yang lang ben mate ka dia kan ba kan kan cuba masih ni di lebih pun nah fokus deh pakai ini cadep Maga masa. mau cardam ya cardam kopai ke milo ini mia ni bisi hong kong jin dam ta pols tami ni ligame lapu juibom dam bom na marjana selam bom setami lapson ata jum hek also si penangan alun der itu taglong lo space long tami YouTube long atau di teron boleh ketok lo pete wan korpo penangan taglong ina tu kapre sa talong ta penangan alun gilun lasi alang lia bang nona bang ke isi official ason lo penang pe lang lo tami nona bang ke dak cerap dun lo harmoni be manimka kopi apen ke di teron amat alang tumbang thong be gilun lo brush your teeth sila bangsu alun jo kalinon bang ke hala alun arjan ana bang lo lasi atum kado be salam tangan lo kusipu jobson be hit pensi kado be mohor ne abdul lo idit lo lapen kado be lahai ki tip ke thenga bang ke Christian teron bang si kado be cipat duk lo lasi al hormu bang non kitlangan deng lo klang po lapen kado be lahai ki claim ke dam kado be cipat duk lo lapu RD teron asal bura asal pidum si kado be claim dam lo lasi nil tame nil pantan ni tamang uhawo nang lasi impuna impu ke nil lason impu long lepin lang sabe pini kang pulong kota kopai lo asi la bangso alun bang ke kangpu pu abisar son lo isi aron do kusipu ke la ba horum arum tangpo yo to thek long pu jo la hello so itu ning yo la hello ke kado be dak tok ke lo alun bang ke brush your teeth so jing chini ngadap to da prangsi po pan lo ke school du nai so kan bang lo ke da kado be tok do lo ke la adi yang si kasmet pe lang adi si gilun tapi bangso so si lun gilun nili ke hala music rot kong ke lun mo je tono dek ke entah la ke Kadang mah music kado we pecok wet at tempo tawat tiun kado we cok wet tilun bang. Sinaw tu kado we tar julong ko la sila bangsu. Alun bang pini bang ke aron atang kan mati officially release pas nilai di pangdak lo. Deh kadong. Sino na bang ke YouTube long kilo lo. Lo tang ke dak ber ke lo te lihat po la sila bangsu ke klang bang ke non nilong se klang bom cok tak ke klang ke dak kali. Kola RD Teron YouTube channel pun ada tu. Raksa su te longi lo kan bangsu la mardan ki julong talongi description ta link gitu. Non dak ber ke ke li de hoy don inu talong te lihat po je. Dak ke ber lo lihat lo ke je. Tau kado we talang re mo ke. Non bang ke cuy yunang deng yo. Oke. Kita bang pom lah. Molat. Ase don rapat tu. Lamarjan ke klangen lo bas kado we tami ke live tuning ri lo lapen harta jumping lang labang so kong air boleh pudak tok lo ni kan priwe lang. Lasi labang so aning hang pik lapen kopi ma ke thana son tami thek dap pik nalo tum kado ke YouTube long kapre lamarjan lang de thek long ji. Bas alang lepan kado we ning kirum dun nason lo. Bas kado we ta lang pitha lapen video bang share pitha lapen channel ta salam pidde lo lang pan antu se palun nang kado we nang busi. Bas channel ta me subscribe tha kado we ta la hello RD Teron YouTube channel. Lapen labang so alamarjan ki judlong kami langko lapen ke non la
a link dami description of video pun ini. Sekadowe cerap itu dulu nang ardi terona pan kardom.